Karuhun rumuhun sangyang dangya mimpi tamit ngalamin tak sejak ngawitan hiburan ngahibur kanggo kasebul bet Bapak M Asdi Suryadi Haji Acong Iwa Ibu Aja Ati Basuni Dede Arisan ngahibur para simpatisan para teman nyangakeun urang aturkeun lagu dumugaran dina lagu tulus sadunya mangga nyangakeun sun Ari Abah kadus ugat dedeme tengah tengklok aya Mayong video shooting Mayong Sadewa gambar jelas suara gede butuh panggung tenda disoder ku bintang tamu Abah kadus sukat-sukat mah Pak Haji Acong Saibul Bet yang punya tos serba samilik reksa uyuna Ibu Haja Ati Basuni pada arisan nganterkeun galana hirup Pak Haji Acong amiwa ibu Saibul Bet dina aturan utama panglari sok tadi pulangkeun deui ya teh apa yang sadewa aya dina aturan utama Olis Enda putra Pajajaran Aebeng putra Pajajaran Padanton Rohana aya Bos Adeu ketua putra Pajajaran Bos Adeu ketua putra Pajajaran apa mangaku aja Padanton Rohana apa mangaku aja Aebeng putra Pajajaran apa mangaku aja ada mana potong aya potong selirik mata kapeleng saliwat kaki durian Pak Haji Acong tos serba Saibul Bet putra Pajajaran apa mangaku aja tanah bager saliwat kaki durian budak-budak geus huisan Aulis bule putra Sadewa anu bageura Abang Laber Bang Labera ketua Garadu Jaya pamangaku aja Ali Gepeng anu mangang Bapak Lura Ali Epi Gepeng Kertajaya Panglima putra Sadewa Jariki Barototna putra Sadewa Sanu kapayun gua Amur dina bule putra Sadewa anu bageura apa Danton Rohana putra Sadewa kamana neangan pada nonton Rohana kamana neangan Wilujeng Sumpi Akadus Kentung Tablang Jaya Ajun Bago Ketua Gibas Tablang Jaya Aku ayo putra Sadewa bayi anu Aku pur Primadona Satria Jaya Ilang barang Kilang barang
nuhun Anjun Bagong Ketua Gibas Templang Bekasi. Akadus Ketung Templang Bekasi. Awi gebawa pitulia Aku pada tanah rahang pitulia Aulis Enda. kira jadi cing Enas. olah mau pingin hari Bos Ade UU. kira jadi cing olah ngomong tapi nyari Ari Pajamin aja. Putra Pajajaran di Pajamin. sarangan aku bocamin putra pajajaran Haji Acong Saibul Bet. Baca Smita putra pajajaran Dewi sayang Dole. Mayong Sadewa video shooting mantap. Awi gombong Awi. Awi gombong Pitaya Ada. Kira jadi cing Ulang ngomong tapi nyari Kira jadi cing Ulang ngomong tapi nyari Tiga pemain topeng maja pentingnya. Pada natonono pamangku aja Tanggung jawab hiburan. Bos ade ketua putra pajajaran anu bayi aturan Aku pur. aturan kapayana deui Nuhun. Mayong Sadewa video shooting. Gambar jelas, suara gede. Untuk tenda panggung hubungi Mayong abdi Sadewa. teh kesannya Apa ulis enda Pak Kabayun. kata yang bang Haji Acong Saibul Bet. kita Ibu Haji Ati. salah Aulis Enda Putra Pajajaran. Agapura Satria Jaya ngopi nyanyi alis emdan Anurdin Bule ayah. basah bulan rik nimpung akados kana tong putra balong anu bagus Kemana ampe ya Andri. ke hari Apa ulis Enda Putra alis Pajajaran. enda putra pajajaran lagu asik kahirupan Bos Jamit, Bos Ade UU Ketua Putra Pajajaran ayah. rek kasaha Potong Haji Acong Saibul Bet. abdi teh kesannya Salayang teka tembok kakak anak aku adik jadi Sobat. bahasa barek nembong wari lagu asik kahirupan AEB Putra Pajajaran AEB Pemangku Hajat. bulan sebelah dan nembongan di omongan Aku Mora FP Kertajaya Mora FP. Iya. Sahanu badai kapayun deui sun. Bos Jamit aya. Dina langit negara Bos Acong
Serba Pak Haji Acong saya boleh Dekat tembok wajah hati Basudi Pak Haji Acong miwa ibu saya boleh kalah-kalah anak pengaku Ilajang sumping ayah Rudi Padai biru Gua gebang kamiri lawi gede nuhun bos ade nuhun pulang Pak Haji Acong saya boleh Aebeng Bos putra Adeu pajajaran ketua putra pajajaran apa mangaku aja kapayuan Kapayun Aebeng putra pajajaran Kapayun rekasang Aebeng putra pajajaran apa mangaku aja abi tegesan Potong putra pajajaran haladir potong putra pajajaran dekat tembok Pak Haji Acong saya boleh Bos Adeu ketua putra pajajaran nih ada mana Haji Acong aja potong Pak Jamin aja Pak Haji Acong dari ada mana Alis Enda putra pajajaran aja potong putra pajajaran potong Sadeu ketua putra pajajaran dari saya Pak Laris Pak potong putra pajajaran Pak Olis Enda putra pajajaran Pak Jamin saya Pak Jamin Pak Haji Acong saya boleh dari ada mana Pak Jasmita ya Pak Pak Jasmita Haji Acong Pak Jasmita dibayar Pak Jasmita putra Pak pajajaran Acong saya boleh pada Aebeng putra pajajaran jadi masih cari lagi Aulis Enda putra pajajaran Bos Adeu ketua putra pajajaran Bos Ade ketua putra pada nata pajajaran rohana anu mang Pak Haji Acong dasar bahasa boleh Pak Haji Acong bagere mana-mana saya campurilah Aebeng putra pajajaran Aebeng putra pajajaran anu bagere dibayar iya benar Bos Adeu ketua putra pajajaran apa mangaku haja hadir Pak hadir mana kapayun iye Bos Adeu di sering mata kapelnya Bapak Hajat ayah Bapak Aebeng putra pajajaran diri saya Pak Hajat Aebeng putra pajajaran Bapak ketua anu mang disarengan saliwan kagederi Aulis Enda putra pajajaran hadir Pak Ersa wakil Komarudin deui nuhun mangari anu mana Aulis Enda anu bagus Aulis Ebeng Aulis Enda putra pajajaran Aebeng anu ya mana hadir Aulis Enda putra pajajaran anu bagus dibayar deui Bakti putra pajajaran Aulis Enda deui bagian beli kamu hadir Bos muda Aulis Enda tapi sok sering dalam hadir nuhun Bos Joni pajajaran putra pajajaran Pak Haji Acong saya boleh dibayar nuhun keluar putra pajajaran angkat hajat sababana jadi sungsi Abi Herodi ayah nuhun Abi Pak Haji Acong dibayar deui pada ton rohana Pak Haji Acong saya boleh kalau mana Pak Haji Acong saya boleh kapayun
putra pajajaran bakat bareng keluarga Pak Oto anu mana muter-muter kena Ciraudhu Foto putra pajajaran karena bagaimana nina makam woi Putra Pajajaran rame-rame wong pada gagoyan sababaraha sing disusi Palaton iya sing dituju bakas minta anu bagel bakas minta putra pajajaran Aebeng dibayar bayang-bayang Putra Pajajaran Padi acong saya boy dibayar Pak Haji Acong Bang Acong Tepato seba Tuano anak wadon Kalau kriki Arika sejak Putra Pajajaran Sada bareng keluarga Bekina beli Ungkala gunung Masa dewu Pisang Beri agama Masa dewu ketua pemikiran Kekaman Gara babat kurang Masa dewu ketua pemikiran Putra Pajajaran Jaya ayo Kota Cirebon Badiaco Putra Pajajaran Pemangku Hajat Aebeng Pemangku Hajat Putra Pajajaran Padaton Rohana Padaton Rohana Pak Haji Acong anu sayang anu bangga Pajajaran Pancasila Putra Pajajaran Bos ade UU, ayah bos ade UU. Mana pas ade ketua pajajaran deui anu sayang